Di bula, nak wale mnasema mai. Totoko waka o tira serango na tomba na seriki na bua ni lomai na bua totoko waka o te mbaravi ni koro ni nau rani vamadala takamanda ndi ulamila na huna o nindi kita kakiri na seri totoka na kaya rangoda o tinga bina Dr. T Asere ngore mbaravi ni orwina u ambuli ando tavalengo aluwe tunana o di Paulini wakasingaleka ibawati inayani anuturanga te viuni ona dorobo tavalengo nge bola asere ngore ochima nge sama ilanga chituyane iyo marama wito sere wito wasu ibalnisau nangu matanggali nangu toto nangu vale wasu mai ina turanga bola seru sa toto ko sere rongo bina ai vambimbi evenda satu awaya to mina oro mai bonua endo rongo da ngai au songo no rongo da do bati rolo matale endo velulu ta
Dina saranga kadira todo kaisa. Bako bini bina kasar berto na mata siya ng buwan nila may ng buwan. E nang natulang nga na siya toto kaya talen yung gawa siya talmayan indo naturanga. Tabole muni. E wala na siya rongoka bimbito ko lang gangana. Ni ba ko maralta ka sartok nga narerito to ni tomba kena tuway manggosa to kaya na bebal-bal. Binaka bakalibo ni bulan binaka na kando ni siya mati kumaingwa na bisi biti bisi buru-bura lo maninto na yawo sa wote nda ngante sarti ko malevani ya na singni kuwa enda na ngante sarti ko na korto toka may Christchurch may Aotearoa siya na puno ni Beyo Mbalambalawu marata kesara ni siya mati kumay na nanta marama bulangi na sinubina kanikua na nona suletu na nona ngauna menda mentampe bata na kabising ni kuwa menda may bitalan noa kami wasia toko sa nona ni talan noa ni nona tumbu da kemay na puno isusumikina maramo so sara enda marau ni suletu ko na nona ngauna na sinubina kanikua may bulong wajit keda tumanda so nona ni talan noa may na oro vakatal nga kina na buno kena buli kina kena buno daka kina kena buno sa may bakay tiku kina na tikin ngonongo menta vakam buli tala mata wa vinaka vakal levo andi ula mila kurai mari vakalalambure vinaka vakal levo sara na sema may nikua Vinavalevu Dr. T, vinavalevu selechi onda ngauna me rauni mbo me waitavi talangano mu watawatangoa udingoma munu visureti utalete ina talanga munu vi awitai. Vi endato avarro chomai na watawatango vambula chani vimdo via munu. Ya tomanda au na vambula mandangai na oro Dr. T nangu vanua nangu tawaga nangu ataari nangu ndolo tambu i walini sau wa turanga sawu au wambula chayani turanga sawu na bunonga lucho ina numbula bina au nuita ina ni rongo bina chayani talano mani nungi rongo to malu ndo talango na talano ngo anu ilachi oni wana numi emnu chayani no betara talanda ngona mo wabina bina mo ambula talanga waturanga bunivalu ni valevu waturanga bunivalu na bunonga nuchu ina numbulu binaa wanita ina sa tawasi bina ayam bai sa ndatonga rapa batatal jane rondolu rosanga bulu arua 2022 au be pambula na wanora rambo so tambua Dr. T na masi ni wanua wa turanga ma tawalengu mai winisei wa turanga tuibusivo numbulu bina mai busivo nita ini nindu ayamba ibina abi enda namba ingo au ve mbale sara virto we ngo vale mai ama na buso ama wa turanga nganengo turanga tui ama bula bina ratu nita ino rani rongo datal chenga mai bitalongo ve ena be dalani abu verto mai sobotambua verto mai nusaratu nubambule chani be umno ve rato onda to wito mai nautobuso numbula binaa aturanga vate umno marama mai nautobuso pambula chani be mundo ngo mai Christchurch yasanitay ando ni tomba Dr. T na wito lomani vale verto indawato turanga to indawato numbula binaa numbula binaa mai indawato sibi vale lai orto i musivo vel eva ane vale lai virto ina aulau tu ina aulau lubengo tu ina aulau bate e rato mai tebu mai orma awa la vani na oro la sarani na sese numbula bina turanga ina marame na aulau virto mito obesi numbula bina au nita ina chi onina ninando yamba ibina abi endongo nita ini emani no barong chomai bina barong emani ni nunge rongo da recording no ilachi oni sando lebangona imami alube sabatambu atu yawa do lebangona imami do bitango tinatu me totolalanga na yalo covid ngo me mamila yani Dr. T au betara talangona ngo mo vambula vambimbi angulo loma bimbi veira marama isa watambua
Ilango I rama-rama do dola tu aonga ni wanua. Do honra tu singa ina bongi na wingarani. Au ila endaru sa maitina ndor sa ila ndrendre bate ina elando maringechi on dei tavi. Ba wanua on dei tavi ba tina. Vemu no marama ni sobat tambua. Mai sobat tambua wambula chadi vemu vi emundangu nana ina oro na jimbale na jituana sa lewa ya do weda buta mai ama renjini ama bula vina abungongu mai na aulau bula bungongu renjina aulau bula so lewu obela so bu biratori ortoni nautobuso ortoni busaratu ila Dr. Tia itu baravi re ngai lawate irto rama ni sobat tambua rama kukua marama dauzungena tu ai tu banua au bina atamu meu vavila binata ina mu wata lango Dr. Tia merani bondongo na morani bosa bale ambatu ila ni lewe do amuri amu wata tu wate iau ilanyo le besar kami banua rena wa arong cio so ila na ina dala talimbe ndi mito talani sana anduango au wasa cio wati rato awe ito may tiny tomba turanga bulisangani turanga buni walu mitawa bati na barabi ke ma la sombi ornatonga we rato wango may navatu numbula binaa but the last but not least while you ni song ni song pa marami da un robe we ji abu wato ango ji kabu na marama rokune andi kunea junia numbula binaa au mita ini tosu binachi ambula mai na yani anu turang binaa na Dr. T oyo mo ba makangat niya Totoko pa kauti au nung wak madalati ko ya au sa ndata minggo vida na mape nangono pa madalati ki kemudi chike do nambita ta kemade so na itamba au sa nung utang no chika sa pakai diriata nung banana nung sare na itamba menateo sa totokan din au nanu mangani partes mi kandabu ere sa partes mi ngau na teo Nino parteisi yo menateo sarong ato mantanga enasere totoka isibita kawali besar no kumaraban na viva kumpula taki lele besar ba kumpula cikuminggo non marau ena siama ni viva kan dora kangu talitaka nandi ulamilan na nugu batabatango au bita sarangame na tatalno sarangani na nanti batabat sarangani vitalan no iya au ngamire ni evakai sama indo talangani batabat ni siama ni viva kan ndora kangu tentu kilitini kini ni toke na siama ni viva kan ya au marau taka ni gombe kan dona ding ni kalau mendoni bata bango membiu patakina menda mai sema patakina iya sanan dol sarang ko bike muni no maramu mo bamadal tike muni saranga na bono ni dabu tumekina na bono talanga ni susumekina na kwali pinavale Dr. T oyau dabu tumai na wanua sabatambua mai na oro na oro turango na tewa ayau sudu bolinga au susungi bolinga au erengi bolinga na witu oro au savia amba I chini ba avava savia chin andu ambea au sangai biuta tuma oro au sangi biuta tuma itu oro me ngole mai suwa na lawa avuli eu nange vitalo taina talanga ama itu tostosoma Dr. T yo au be pamadala ini maramatinangu o ito ila ito lelebu ito orto angu orto sa yali sa erua sa yali abo ngain dua o angase sara o tumbale matay chini sa mayali onjiwa sa mayali talaga maramato angu oro ato angu oro watiruro yandrana ora tangundaku bat inando megu marameni orto meyandrana
o sangaichi o indua o jimer molobudu o se ci ongo mai nandi sando vengar rawati na vanu na batu levu chobul inango di molobudu o chao ito Dr. T sangai taravano ito I muri o ito leono o ya ito basu na yatukuka se mai na Cook Islands. Mai na Cook Islands to inan do na anu ya no aitutaki itu wasu sare aitutaki. Yo baleta non ra tuva ini bula ba itu ningele mai ma itu ilaita tunga ni itu lewe ni bono se ta ningele raro tonga ne anu levu wat aitutaki. Maramatinagu o susungi itu leono I mamisudu kedina oro. Sianga posota o amoi anitini wa inengi maisudu isuwa. Yo ito kede I mamisusu kedina oro rua rosudu mai oro mulu matua omgase oro tangane oro sudu mai yakui lau. Mai noi korsar mai va na vosa. Yo sangi mai sudu I nateo. Yo itu susu kere tu ina itu me susungi kere tu itu leo 5 sudu me na oro me do vangauna ya sa mamba I chini we chini boleh chini andua sa ngauna me ya sa buli na buli torvai yang ona ma sa va cho ina o to angu o ndiva cho boli na provincial office walni tambadava walni walbol nya sana mesum sabu mai roi o timbolobudu sa chobol ina nambange mai ANZ sanga BNZ ngona mai nandi o amgasa rora tumatitini sa choboli na Desai bookshop sanga ando iyo mai suba ngonong gila mai ina itong gito imai sa itu to ichomay mambalat ni iraw sa iro vitarawi rua turanga sanggo yaw batita vingo lelea sangga indo tala turanga gamlalay sa roba ine may sudisuwa yo iro vitarawi mo yaw batita vingo lelea iro samba sa tongo no mami iro sa high school miro sa bulin na bultor dai yo ilang Dr. T ilang jine ni ito susumina oro ilai endo ando singi endo amo mai pa abuna tu ina wa olo yo muria the career path I took nangono sa mai wati ina mo high school o ya itu se chomena oro sendo ongo rato ongo tunggu turangan to warongo news and the warongo na veimata na Voice of America. O ya umbalete ni o ya walelea. O ya ndolo lumatunga malibango na do anda mo richo I modole o richo mai. Yo actually yo ito ke benga imamindo talaiwa bo ina libaro richo. Yo ya umbalete ni do talite na Willy Wola. O gido talite na mawarong na richo. O gido na lumatunga lewa ambaleta angu ngona man ngona do talewa bo inoratu mo itu irobati lele andole o tama ya richo. Ngome maronga news. Yo oratu ndo ndambe to ine nagi maronga news cho nagi basa sanga talchonga ngona batu chonga ma. Yo bungi ilani ratu bo do turanga pupu to Iso mona mesando levunga ochinga menda sangule dava menda sa ila menda baronga news tunga sangule dava sa leo cha news say ya tunga ndo channel do don mendo bisau but the Voice of America there was Voice of America and Semberina Radio New Zealand there was the BBC gido don mendo bisau lebang ona sa si bisau gor gido inda dalanga mesando radio mai masa gindo ila ni undo beronga outside the news mena Voice of America ondo beronga tale atali ila bando lewa vitala no ambaleta vi ake dia se burubur so ngutu na having said that o se ngone le lai mena oro
Nimberen yung biumbay may mula o isuba. Yaw sa ila tu ambaleta White House, aw sa ila Jimmy Carter, aw sa ila biliuta imay ngilandi, lewa aw sa do rongo da tu sa do ila yo sember ni reda. O sember cumandangan ni reda motoka. Awang gabua. Yo sa ila chio, abi bonua keve, wo inawanga bombo ila rani tu ni may saango sa do ila minatu. Tebu menche amlili ngundo utawa wicho mondoli o richo may ngurato sando it conjured up an interest ila in me kendo wahuna jina ni setu na oro yo sando ila sio taunta uni orongo echo tali ina endo bura do tani sara gay sawochi ang gubuli mina oro sa inangona mami itu sa nanumao o chinango anga sinibuli yanangona keve itu tumena oro ese wandu nimbonga sinibuli bingara bitunga tu boleh bale yo marama ni atukuka Dr. T irna banjina jina ta ino ira may lomani tomba ma ira may na oro ni vosa tonguna na yana sing ilanyo marama bulangi baleta ni vosa ta ina italia sa tonga rongo va madali ninda beto metalo na numa saranga nindo nga virtu nga marama intelanya yo saribolem sangire nindo maramul balabu enda sangire ni ilaw siang ni marama ni bici sing marama ni natyo yo rengi itu sartu apa na oro itu gembo olonga tambasay wito now o ito now coba lilay bati ito mena oro berni sangasi sala amay binguyava bingunei gunana sa suba o na rama though was a very disciplined ito imami yo imami o ito imami ito na oro wade sing ila isisili lay talay melay va ambu mai dangila tu amudo nga me mamania wala nga nito me new bi umaya vida ambu andala mina oro endangila uma dangele rambo angora sisili o chiman dange anabaratu dagila umay yung gunaw autona o naungo imami singin da boy gunaw singin do in imami inila imami gidu wasatai imami gidu tun saranga imami abono imami na imami singin rongo enama yo ochinga gunaw sala may suba itu gisato ipay balatan iro sato sa iro sabulyo ya watita vingo lelani iro ya lewa sange itu la omengo wasam ondo singin wala dawa dongona talaya ila itu may parisin itu mal imam do lelew tu nga sewan dongo na imam itu ndondol tu nga gay dongo gitu na saro ya ina singilay ta mengo to na rato ina singila isuba ilango na ko no gusabe ang amay balete ni sa ilachi beyond my village o sa ila ni chotalimanto bura-bura ngo entarani ilang baleta sando adi ba ito mina news na akin so I had that interest yo ito gisala may suba o chinango nangona sa ito amulelewi na sala may subo sang isa sa ngalesutale na Ministry of Education nanga sinibuli ito gilacho may mga Dr. T samba bitsu nga walu o ba something cho bitu da inabinding dingi bitu walu ma ito sala umay itu salah mai. Ola cumima sawo cico manggu primary. Iyo. Itu salah mai suba. Itu lah mai suba. Ito sa ilakere poso tonton nobo dren ni senga on tapon momento tu ina. Oyo binanyo guru nau on gunana gas ni bulyo gisabang ate inama gibang tino ona ila aning gas ni buli merah wilabu ina yo anggo tumbu turang anggo ratu itu ratu acho nambo sile waturang chobul na senate nangona ma do turang oso sara balete ngo singi oso sombalete ni awito vale Dr. T isingo imamindundua imamilelebu ito susungi bate ina lelebu saranga imami susungi batutu
Ito seng bandon dango na ito susundon dua. Ito ndo tu bata tunga bata inalele bata ni imami ndo we maroro itu nga. Yo ito lami ma Dr. T ndo ngani yang gusto choboli suba. Ya amunga sesa rorot matiti ni sa avachi o sa chumindele na vesi o sa roche ina bata ndo bengu sa way ramaramen ni Andrana. Ito la nga mo ito ora tu mbici itu sara imamila itu sartu mendali na besi. Itu ngo itu itu sartu be ratu mateci ni dali na besi. Ma itu ndo bi ilay boleto ina batir taturanga ina maramen ni Andrana. Maya sana ma balete ni imami. Lebangon imami itu may tu ina itu sangkat min na oro. Imami iya sisuni bina tu bate ira. Yo nangona batama ang mga nenggung gasi ora turo ito ala omay sa buli suba. O chima Dr. T gisabi na aturimbure o chima me buli su ay suba. Gay ila ba? O gay garabi ito orto ni ortawe ay ito may panombalaw, may mulevo. Dango tu o tu ino ketambua, may nasole. Tu boli tu ina, alay tu ino nga nengu, dobi ra tu tal tu ngay nasole, venga rabi tu ito ortoa ito may molevo. O be pa ambula talaga ba turang nga sa molevo. Sa mo dapat yo sa o be pa ambula sa sarga ba kung bula sarkin. Ambula cha ni bi umdo. O may choboli ina ito saya mo ito sa may chindale na besi. Yung kunana esa ilatongo mena dua witu vale. Yo itong givina ni cho ina to ito o ratumatay chini ito sa mitu ina gisa chobolyo o ngane ngo andua tunga orto ni nasole choboli nasole. Yo ilando may tula may ma nangono sangone le ina Dr. T endo ando tulinga tinangu. Tuna ebi ya wondo basamte na babina ando tuna enda na marama. You must remember your freedom is in your income. You must be strong. Do koko amarani rawi labo bati on baletang gore mo koko mo buli koko. Yo. Tina ngurato ni lebo ni tabi pa matentu lebo tabi pa banua lebo. Yung gunau she was very focused. To ilacho ito lacho may ito may buli. Sa mindo sa reto vale ito rentable na vale may Velau Drive. 28 Velau Drive. Kinoya. May kinoya. Baleta ito sa lichi kinoya. Baletong guna nang naging gas ni bulinisu mamatay no na lesilesyo AG. Assemblies of God Primary. O eto nga Assemblies of God may adawa na retire lay na oro retire sa esar nga ma. O nales to nga may AG tu buling AG siya nga bando ni bules siya nga sa reniveles ndapon mo. Ito sa na Assemblies ito chobol medal na besi iro buli one term nga Suvabo Adventist School. Ito sa to may AG, sa to may kinoya. Sa to isar mo ironggo may Suvabo iro sa to isar may na AG primary. Iyo, AG primary intermediate bridging to iraw. Iro may tuima Dr. T ilang alamin na oro. Lamin na oro enda sing ilato abo sa papalagi. Abo sa papalagi yo amabo sa ambao. Ilan nangon nama o ilan nangon na uduro ini AG. Levo sa nga baleten di boss ina gi boss ba mungkin nga to tay na chiyo. Sa mandangangon andre. Yo. Bachi mas ang gito ko, sang giving ko mga, naronggo ro lamin na oro ro singila may New York City. New York kasar kami na tewa ko. New York kasar kami na tewa. Ito may tuboli ito may tuboli kinoya Dr. T. Ito tuboli kinoya. Gay levo irawito, iratavingu, iranganengu, iratoangu, irabuli boarding school. Levo nga imamela at may bono levo imamay zurimburetu. Baleta din daw rendre paangkarawale. Okay, olimbini and then daw tuwararawin daw singan ni araw-araw. Iyo. Yo,
Então, sere ito so ito balik kinoya. Sini balik levo. Ang nila ito nga, ito yang pa ito ang bengay masatar sa bolin da itong gele satar sar may besinda. Ito oso sar nga. Ito levo imam ito irdo sere yani. Yang gubuli-buli AG, au satu na sar binguna na bateo, abuli may natewa. O ya apply to sawani. O sa jingin tu nga muli sawani. Baleta na witu oro. Levo rabuli levo tabuli misawani. No ango serra butu koro o nani se o diramba levo tataba lengo ortala lama o vale sa rosa mayalio tataba lengo ortabuli misawani ilanga yudo rata lo tumbo sawani wete sa o sa inesar tu ngayo buli sawani onge apply me nateo na intermediate apply my through nangona sa through ina o sangi ilatu senga sing arara ole sawani baletenichi otale rata di itu yung na was very determined yo enala me uchi itu kele me itu la me itu to so kele erara be nguna me seliro tangane morto manda nango iraile wa bien rendre. But I eventually ended up in ACS, Dr. T. Okay, na onay sawani. O sa may to AG, o wuli AG, yes, levo sara rondo na numa, Mrs. Naivalu, levo, is, levo sara imami tu watatu, donga do vengo Mrs. Rambuka, o Fipe, alingungas ni buli. Gugas ni bulin do vivo stai o chelang mando ya do ngai balen go ro rank tale nindo bengo do ya mo se amlile sar yo sar mi America gondo o ronga de ningande sar chi America ito sa buli chi AG orni buli bina ila Dr. T yung kay buli pati rin India ima endo nga pano buli ina mo buli pati ira bulangi pati buli mina oro ito buli to nga mina oro ima mito nga ito Misalnya, may AG, satu na nga, Ornibulio AG is a class of its own, baleta, very diverse, imami na different backgrounds, imami ilinga di may huli. Ya, memang kan yo tukunan ni relevo ng India, gayo nakapakata ba na kumaraman na namuwas tumay baka natiyawa. Ongai tobole mo ngai buli tapata pa sa makapapalang. Nga Dr. Tio, eu gosto de jogar papalang. Baka ambao? Ba ambao, do vidala chitoa. Yo errao bosa, yo so engama. Neva nga vanua, sabi na nga mo sanga tutunga. Eu bosa ambao orto ngai ina orto nimbao ni wadada non roto bosa. Sabi na nga mo sa bos tunga bang mo ngato. Era ni bosa ambao, yesenga ni matata yesenga ni rong bina. Ila it's either you do your best or you don't. Ni onga ni broken. Ayo santo binata mo sa ni broken bow. Mo sa full on nga ngato. Iya. Totaka jena. Eu vivo sai batera we anggur toni India itu boleh mata itu vivo sai tunga papalangi. Lem sara we anggur itu may imam sabi ila itu nga medo bangunang go imam boleh mata may AG. Yo dobo no ma molte ina sara nga ila moi dai le bangu wanana no baleta na au veda apa. Yo ila Dr. T mo tu ne chi nangone chumi na oro. Voice of America, the BBC. Wow. La, I also ilaki to I have to make lanji. So that was a turning point for you, eh? Yeah. Also ila AG, but in my head or in AGO. Man, ila I have to go further. Ang ito na bi ratu. Minggu ratu. O inesara. Ratu. Eu beli dele na masim. Baleta ni sa ronga ni fida. Ila me enanga me ausingila ye but enanga me gitu ni chio ebe obuli ndale na masi enanga me preparatory school tumbe ese dava mirla me mayu enangi jingi sawani most likely enara baka me kamba tokai sandin be ito ba bite dini eseng ninto mo buli sawani o ya nga bat ilela iro sangi eni matai
irong ki enisi ito ke da babi tadini mendobi ima melisawan ya ilava ba amai rolanga isawani tu ke da nengo sa recommendinga tu ke da nengo irangele bungongo iraluvengu ira persalanga isawani ila baleta indoten tala misawani enal to Sara. so okay mo gisa erera tu e bara niula oi indele na masi o sang wile ba vero bitalo tin vada ba ilele ata bingu Rogela kororua? ya ilanga ni anda bitadine yo endo ring leader to bi ira olele yo endo senso chini smart saro yo do le wangu fika o sa tu saranga wa baba endar la indele na masi baletang gongongo wa iyo Irola indele na masi, irole buli ina. Ma indele na masi, iro sanggenjing itai, ni iro ngang sawan. Iro buli ti sawan ni, ang gicho mindele na masi sa tara chi owito wale. Endua alonga dolonga adu tu ama kono ama nakona sa remisin dalonga adu tu nga. Sa bolia sara awasam tina chi ni ena solia lisi. Ina lisi vai tu Se tava liada nango amu ila elisi mai virto matin orbatu virto ni Kalambo through the housing authority arao ina ndo itu iningele uchimama ita ina witu vale enda butata mai levu tachonisar ato na national marketing nando tachonisar tachon ngebu na enatara vale mai tara ina ndo itu vale ado warumu dua wiro rumu elewa dua rumu iratu bate imami bate gunai nana dua rumu ndra elewa dua rumu ndra marama dua rumu ndra turang bale tama ya tawa da sing dondo tane dam itu sing do wa iya wa itu lo manivan mami senga ni pandam dambe lom senga witu seni avitumba Oira na ilebe sinda ma bono nilani ne seni adu ngalong tabio kalong sul long baingani long ambele itu ndo tete ni mami anu tu ina iyo ratu gitu apa tu ma me apa le mi bisinda do tu no ea apa le ngo singin do na mai tu ando ina ma bono ngame ndala me ina ni sarra mu bula to sarchio sa raya din na raya nga lako kinaya o talita ka nung tukuno maya ni siya ka na sinikaw sa sinikaw sarang alambelo ba't ka nang baingan sinikaw sarang alambelo baingani ni imami gengle imami daw anatu yan to nga ochima awiro mo basta mitina sa rondangan nego sa lao ratro ita sa liturang ni balu matinga ni na bisa umi nga wala siya nga bando nindo ngule tabo Ondo tungo ba binatsaran dangu recho da stereo ira o menda iro stereo recho lo manivale changi tu me ironda ndavo finish te na wiro rumu angane irongo ya mai wiro rumu wironga everybody else singing do la mina rumu beleta ma wironga yo wironga ya tana do lelevo imami angonela imami do rumu imami batumi tu lelevo Dr. T itu lelevo sar imami buli mata imami mai tu mata tu visinda totoka ngau nagi salah ani ngau amalai buli sawani Dr. T satu na tina ngau ngasini buli nga o Viau mando tebu tunga mebicinangu nongumbula mena orang bundo ilatun teba ipunya logo. Niandina nindo wanu ira marama. Ila these are movers and shakers. Mal sedele la yesolibeira era nitoso. Vitalia dava seda bunyo solieto bi odureva mena orang mandangani to bi rama sende. Ira fikate na babina saranga tos ni Vitalia mulili mandanga. O chinangu singi singi amule bon resende ranga sindibul yo
O tina ngurau tu ni sau matu ngone i rozuru imbure. O cuma imam gilele betal tu ngeci oi rada sekolah. Duru isawani, duru imbure sawani irau cotali rada sekolah i vale. Bosoto tona. O singila dokter ti na ila ama post dated checks. Right. Iyo. Ang kunau, ang kunanan go, ile, ang tuwa samti nanda vale nda store, ci o may na post office may samambula, o Krishna, across now, and the wawa ci na wawa mbasi may mong diwal dimbula. So ci man the supermarket na wana, I'm talking about the, go na 79, 80, 81, 82, 83, 84, Ulang gile ang batong may buli ni sila jo gile sani saya lo Krishna saya bali supermarket ma iranga supermarket iranga stondo ila ang kuna nando bola post dated checks Krishna batani taranga mo na check may sa mambula sa fika tay sa in e matay sa boli sa ito imami do basic tu nga imam kakar baleta enami video wal tu ngam do tune Tata ena akere sa tumay wale asuli ambele ambengani Nahuli nga masima sa ngunan do yalo bina o do pulsar ima mindo ana supto do post dated checks nga ima go amo ilacho ilata ringo lelea or tumbe angani gunando tanan rutua sa yo ilacho nga rongas to bata mo do basaba liw amasto ma bata inasto awe embagwan ay Oni uniform ma sa sarangan ni anila sa biyaw nangunungon ni bultuin. No post dated check. So chima Dr. T irosado rimbure bata itavingu. Sa sudu talaga tavi iraw amlalayo wa ini. Sa may sudu. Iya. Wa ini was born 23rd of March na 1980. Irosala idu rimbure gisando solito vi iraw go ama post dated checks na we raw duru baleta selangan yo iraw chotalo total may vale chotalo iratala enabo venga rabi do ma dor to besin dai singi araw ila singin dua e bulang ina vale ma Go to na anjin na sa lele usara ngaraba kong bulat kumengo sa raba kay si sa tungay besinda isa nimbula binaka bikim nila sema kumengo ni ronga to na vital no bat ki yandi ulamila totoko bakawote anang batamba do bula binaka merengar ni balu do bula isa lele usara raba kay si sa besinda na no mo binaka tiko do talanga ito na mengo andi na stone kishore estou em Kishore, Gorri. Kishore, Extended Grace. Kishore, opposite post office. Opposite post office. Man, o Kishore, o Kishore, wati Embagwan. Embagwan go uniform ke mundo. O chima sala o itu rimbure, sando rongo tu awi raw post dated checks. Ilang to ti, baleta sasangan ni buli, sasangan ni garabi, baleta, angaw na singi tuwandua. Kasi singin karaba bulyo nanggo sana uchinga masana lesibiani sana uchitala nga na buli. O ito bisin da sang iyo imami sang gido we reading yang gido la o may riban no Dr. T ni sando la o may. Aka kala randa utamaya I abesa. Ila sengwando ni do yali ama vive ani. O wata tolti na lang dango na mayo leilotu Christchurch. O leilotu o singso chinindo yo o leilotu go o sa taba sa review chini. Pambula sara iban lotu tin sar nyo nganela maybe ito na onro. O inesa review mo oro. Inesa yo ona lendi wala turang tiliw. O inesa review mo oro. Pamadal sa roto nesa. Away si Cesar, inesa motor ring ni Tilin. Ay, sabi yo ani kena nga. Inesa. Wait. Sa gindo ale, we enda ay nateo tunga, si enda itile tunga, enda keningo, onda biyo anya lao. Anda wabo sa beach na bikin. Menga indo itu una, ni siang ona taari sa matanyo na atuma na lao ng 2 oro.
Beyau santai. Esengan ni ilam dina. Esengan ni maroroy se bia ila bia an. Amen. Ama nangon itu tu ina ma, au sa tumbu tu mai Dr. T, au sa rede tu ina ama bia an. Bia an ya, wabi itu inay rai Dr. T, wirto itu kuku, may raki-raki, hado saray, Dr. T, rombota, abiti, mambote singayo nga, emuno talanga, ira talanga marong cho, enda, biwe anya, ela on the buwan. Ila, mau meali, ila, we anda. Dodo, numi enda, biwa sa iti ina, solia di beira, lubenda. Marotina, yortangannya, gorto, pambulan-bulan te ina. Ila, yortangannya, ira fungongu, ira tungay na oro, ira ila binato, biwe anya. Yun nanguna sa may ito sa Chobuli Besinda, Dr. T, o sa high school, o sa Rachang Gubula, sa girita nga, ama biwe ani, nabi ilay. Bi ilay, lewi ang dagito dapat siya matawbo. Ilay, yaw man nga, birto, wito man nga ninamu ang Dr. T. Ito, babu living ko, rasi wito tawbo. Sing daw sa tay. Sing daw sa tay. Bisan tilem ba mo makoroy eben robarong sa chongor melo to kan rombulo binaa. Sing daw sa tay. Ilay ebiro ovi. Ebi ilay ninda bi ilay enda bi matata anda asama matata anda tuwa matata anda bi ani. Sa totoo bakoti. Iya Dr. Tima. Masa buli sawani. Ero sa mito ini sawan. Ino mula ko sawan ya sambucho kundo na mo baka mo tatanda ta katundo na takadaka mo na rawat ni sauti mo na mo buli may sawan. Iyo. Kaya siya matalin na Voice of America? Voice of America and the BBC. Nangona ito sa may iniso ba? Ora tu tarang ito. Ya, tapos sa chim ilame matay ni ngona. Wasam tin na sarangango. And dua to ango Selina. Sa Selina stereo ortolo. Orto Chobuli Besinda itaybi ito. Orto dula. Ya. Dula Selina ngona ito salame ina. Sutu sara dulu sara itu sutu na lay hibiscus. Gitu na tunga berato vela vele sutali palimendi. Baleta na ngono sanggiato nga minisu ba? Toringe ora tu adabo gitu na chonga ne vela na Senate. Lo na Senate le sotaba presidente di Senate ngona mo Monroe. Choboli na hensar ma onge mai liu ni General Secretary Parliamendi Mrs. Mary Chapman. She was Ramatoto Amarango. Iyo. Chobuli ina iyo Mrs. Akoy. Yung gila icho na Senate. Aula ina lingande mating aula asar le barong. Chobuli no go to inoke. Aula smile le sar gusende balatan ni ranggor sar balatan ni gindo angon nela lila iwaboya de mele ay ang balatal kan usangal obe ila parliamendi sa parliamendi chongo. Ya samba kibidi chikini atin kalima. Dr. T. Ma sember ni ito to ibisinda. Mamanda ito sanggiado mikinoya. Wow. Iyo. Ya, hibiscus, main one to nito vale, but the sing ila hibiscus, andi say nito. And the Ramadani, andi way to na Riccio, Ramulili, and the Ramulili. O yung dungete ina height, ama rewita ya, lelea main one sarmo isa, ma, gidangona, or tato ang kumorta Selina, dula Selina, ito dula sutong korito la hibiscus tu. O chima sa may chui sawani, o sa chui sawani, gindo very curious ya. O ya ulukaw sa nafika, mathematics. Mathematics was never my strength. Right. Yo, yung dumabot, evento ang biang ko kasi nifika bina.
aku dah made it. Yo, mathematics English strength. Wasa pamadala public speaking. Wata ina news. But you know what? I wasn't looking at journalism. Was ready that you're more lawyer. Baleta nangona ma, I was impermanto ni bu ilando amara maito email lawyer. That was in the 80s. Iyo. Ondo na numatunga lawyer. Yo ila God has his own way. Ila enda tu anda binaata alo endo tal tungoni tuba. Ebe enda na senga ni nagi paro enda nagi ilangan ni santo tawa enalewa. Diena. Yan mo chuko may sawan ni bondo na mo kasi ni English o siya na mo toka or to na mo kasi ni history. Iyo. Oh, ila I had the best teachers Geography and history. Ang English teacher was Miss Shamim. Kasi ni niya. Miss Shamim, Mrs. Owens, Mrs. Lobondua. Oh, isaleng maramataw po. Mrs. Lobondua nung bulo bina. Lobondua maramataw. Quando varrong sa kami ng program ng bulo bina ka madam. Madam na ba yung dio Sara? Iyo. Wrote real na English. Ilanga ronge they were very articulate speakers, Very clear, very clear. It's like British English, say Queen's English. After the one tak. Iyo. Nongo geography, among history was Mrs. Ului. Wata Missing Loli. Iyo, andi lolo. Angong kasi iyo. Ila Dr. T, nangono sa lebuli ini sawani, man. Weyaw, wasawani, always special. Ebe mani adon tongo na me ila oa, bina ata me buli ino ralu bengu ya lewa. Lewo ila, it was just not in favor. Singi, sawani weyaw was the greatest equalizer. Ando tuuna. Sawani, auta saranga me ine, equal. Singin the plus and minus. Niya sala ni sawani sa akin nga ma. Gindindi lang nga ni sa musinia pati na junior. Ang school mother sa Mrs. Sabuchongo. Wasi mother seru marama ni ngau may nanukuloa. Just ang ko may na Marshalls sa Dean Chioni College of Education may na Marshalls. She was my school mother, school sister. Ngono libul ini sawani me ila enangan maraw nangono la ini sawani baleta ni away from home. Yes. Eni arua na vi ilai oya umeda wa may ni uwa daw tu nang ira lubeng ni santo itu santo la me goro anti anti reda nga ini everybody's auntie daw tu morto santo bindringichi goro anti batang ko ni ra old girls wambula chani bi mundo na 80s kala si muati manula na 80s decade numbula bina anita ini ni na rong taon doon tombe ang gutal no baleta yang balici enda tu misawani numbula bina bulan di vimba bula alelia vim do kede men Mrs. Vesicula bula bina no bula chani vim do bina van le bandong karab to ndo tuitavi ni kalasi mai witi tina ni lebangona songoni mami sengetu ni boyani mami songoni mami reyani Pabli binatay ni umdo wito rilinga tay na chi on tu garabi ni on tu itabi na song level ni ACSO girls. Patay na liu talaga ni ACSO girls. Mrs. Mobono. Daw vengo Mrs. Mobono. Dr. T. Yeah, pambula siya yan Sa ini mati tu ito sa tambua maramang. Tutto seranga karena vitano seranga ke live na parumbu ko mengo mila. Warna ni ama, iyo. Kana buso ama, iyo. Okay. So pinak wambul chung mengo Gina, palawan di lot sa China, ni hao. Gina, is na Dr. Gina bulo binaa.
Malo ang bulan. Malo. Isto to saranga na siya mapatumingo na ipata-pata ko na numutalo no takatiko no mubuli. Katale, ni nagare na no musasanga. Ni no mubila katama nga mola ko na Senate. Ni siya ngone lilay sa ti kumikina na budi ni kumikina na elome na ngone ina no musaga me buli na history na English boso na makana oratory ombo bai tabikina si sona kawa kawai yandi ta kumbau and then ni rakilavi na kana no mnindo ba matalo. But the tio, ayaw ngo not a star student. Ayaw ngo average, nga below average student Sara. Orto na isituitu ko orto mamaramingaw orto lele orto maridang bongitin ngo na A++ students misawani. Nagtungo na ayaw wala itong benida un rabo na ito natewa ito singi plus ito above water tunga we could still breathe. And though asinga so chinyo itabi ba alebu I think singa ayo pasang tinasarcho ama competitive singa nga na witu yamba and though lebu ila maramu or tanggung gasnibul in English wete do lebu ngone mamindo va a play Doolittle, Dr. Doolittle, The Rain in Spain, Falls Heavily in the Plain. Daw levo, wete, o mission meme. Dapat tu men doa moot court. Ila men nga imo gilawa. Ako sang wile dapat. Pygmalion, na play ni Pygmalion. Imami, we did a lot of acting. Levo imami acting, speech, debates. Ilomani orbuli nga, ilomani kalasi. Very innovative levo sasanga bobo do da aborta witong gasinibuli. Iyo. Lori sarto kami kim do levo na actress benanom do lot. Tama ni actress yan ngono rotol olele o chiwa sangila me ngono lele ma ortongi my class of 87. O ila amorta dwarfs. Yan ro ti do levo cha play ni dwarfs ngori to saranga. Na 7 dwarfs. Yo ito level na 80s na ngono mas Chino Mishimim, Mrs. Lobondua, do level atablia ana posta ibabi chuma Dr. T. No bata susua? Iyo bata susua. Bata susua. Iyo ge vida ila onge do reidira ICSO girls ni do da ando songo ila se do reida na ngono ma ni rando ila merdo layani. Ila, the good thing about ACS, Dr. T, ni anda sa bimbium mai, anda sa senta ni junior senior, anda sa become part of the big sisterhood. Yes. Ila, they were my idols. Amelia Rokotuibu na Lamarama Difina Utamacaudoro, Auntie Vema Mbolombola, ila but itong gibulicho basa nang una bulital chaven era Luben Rato, Sebungon Rato, Mrs. Whiteman. Mami buli pati choba tir na una ma. Ira gidolanir na all girls. Nilando lanir na all girls. Man, you know, I could just see it was just different. Dotan, the sisterhood we had, and Dotan ni Sarah. It was just so humbling. Yung daw Willie ang si Peppa, who they were. No gito mire da nira la may orni buli erando birthday or any other time meron dami talan no wele saba ila it just became part of the bigger family. Very humbling and I knew osando tulungal ni me na ona bimbiu isawani nando singaw sandang biuta orni bulingo. I will be just like them. Ila I was singing be normal, be humble people, but they were very intelligent, and there was Miss Makatale. Nung bulabina Miss Makatale isa. Apa na numusara nangona no minister cho ina ni education ayaw reporter chiyo. Yes. Sando reda maramango ni buli-buli sa wani o chimao sa lamay mo sa may taa
Au gitu mbasa, lebu berato coba na politiki. Very humbling Balateni ochimagindo ta anasoli serap eta gitu sota tali ina. Ila no longer ila junior one nga. It was like, hey, ila it was a So welcoming, for me, ACS became a home. Ila the greatest equalizer. Ila urin tunang ina. Sing sarando bandu induitai. And my level wata saranga. Yung mantanga. Patin yan nga mesando sige traumatized din yaw. Patin ni sando atu ni ula mena oro. Yeah. Ang una mai, yan ang una ni ua sando velu te ino sando tali te ino do wa bibina te ni guratu patin gunan isusung itu mena oro. Nangunang ngo. Yung sagi me ilatu na yaw bola ni ila ela o may batyo nangunang sambi mi ina oro. Yan ang una buli ini AG mono mamongela ayan ni ACS. Pwede, yan dadura ni sawali. Baleta. Yaw singo yung dondo ay sengangu sela kapa singo yung dondo sing ranian ra matay la everybody had their own weaknesses talanga. Ila singo chana homework ila equalizer sengan dinto ay if I must ngidera everybody saying iyo. Kasarangan ko kachumojina you have to leave your titles at the gate. Yes. Malojina. Itu ni sarangamba. Isa durandi me santo ta inenda bisa leave your titles, leave your Andy down there at the gate. Don't bring it here. I'm the boss here. Me santo wasta ya. Yan Gina. Gina saranga. Ila mengin tu la me sawani. Me sengan di ila scrap the drain. Sengan di ila public speaking, doesn't know how to meet and greet world leaders. Sengan ni entai. But the ima and the Burumela Misawani, we were taught to lead and we were taught to serve. Wow, that's beautiful. Yun na ba something ni Mistora? So Mistora, dear son. Naya wala ulukaw, bataw sing rawan doon indo ila na kitchen na dining etiquette. Siyang sa nga nila knife and fork and all that. Meta bang kumbimbiu, I was still very confused. Biu ba cik na istele na idola tokan matanga Daw ako ko tay mai. Iyo. Ang dongo na marote ni daw babirminate ni chinangutungan ni daw sacrifice ni natunin daw solieto na ingu men daw somoto ay ruzuru post dated fees. Ilan jinin yung brand ango. Guna na daw chinga sandong girten mami sa hotel chongo. And somoto nga balata mi iro wiyang ba mi iro wuli cho iro babite iro na ilaw. Ila au bulida mai ina jina ni buli tali ama arniu ake mami na oro. Lewa alala mai koula tubio nangonongo au bulida nga misawan. Public relations mabibasa mabibasa imong Absolutely. And does that help you with your journalism work? Yes. International relation. Sistema bata binaka. Sistema binasar tu nga. Na interest chiyo baleta ni no imami ila no enda wuli misawani. Enda laki também na veio vale ila duin vale. Enda gimay tu mata ketuma enda gido talo tu. Ila enda sa rani buli da may bertongongo o rani buli si madalen do buli do amay biyaw si senga. But I learned so much from my colleagues, Rango classmates. Au buli da sa lewa au buli da. Ya do che ina Dr. T ila che ina a maternity no Mrs. Vesicula. O Mrs. Vesicula me mai lomani tomba talanga. Mrs. Vesicula go ilango endo very strict on Mrs. Vesicula. Di sandu vosa ni maraman balabu tabi tunga bambuninga. Indo vosa mo yo sing ila ni lewa andu atona tu. Sango nando lama yung guratu do ele rama bi before the gate. Do le tala noro me un chingi tambe da mayoratu yema do ripote sa ro Mrs. Mitterrand. Do ripote sa au segitu basantina ila ake vengo eu sing ila tu it's an issue well it really is an issue.
Ila, those little things make a lot of difference. Dia nasar. Pada bina mo ring lead do report kita nga. Oh, or ring leader, or tuko, or ring leader report everything. Yeah, or ring leader do ngone ni toko tu iratu, do o enga do tu na tumbe ni ngone toko do get away with everything. Right. Ila, get away with everything. But she ila na ronga tu tunggo itu nan nila enan renda sartungan lagi tunce nan lewu ngontai chi. Yung go tu ka anji na Dr. T. O lela nangon nambale to iro situngi sawani iro sa bimbi wa bitevine o salo ipalangi. O salo ipalangi o lela esange full time tena to ea. A bewe ani ni wira wa bitevine wate in sisterhood of the SSO girls. Songo kedela over, akedela over. Endo full on tunga o lela na akede. Nangon ulesume ina, ilangon ulesume ina giva ila. Gitu ngono ilo gitu seremen o sa singdo revendua. Ya tama. Lagi ilo talaga lagi tivisida sa. Ela mortungo to may weekend, la mortungo. Oh imamingo. Ila sa lele kept that. Ila kept that spirit, kept that network. So yeah, pick up tali may ma. That's so beautiful. Yan mo lang ko ibalanya, natapulita ka ba yan? Dr. T, ngo alas. O yaw ni umaso na yatuku ka. Iya. Yo iramine tuku ka ira ay New Zealand taltunga. Yo imami gising so le bolak tara ni dual citizenship me ado ba 2009. Yo so ni New Zealand di. Dona orribuli Rotorua Girls High. Yo anguratu wa chokol na parliament nangunama. I think he's in the Senate. La obasaro and the Choga meeting. Choga the conference Commonwealth Heads of Government meetings, preparatory meeting, ng boss and ambera ni boss ira lulu ni bimatentuba to opak ni Commonwealth. Ela sa roer to gimay me o indo talaga ama misawani na me o sa do talite ina. Ya, ela sa roer lai roturua. Dr. T, ela roturua germay me orto na orni bulingo ramarama ni mauri. Rangay me tay nang rame. Yung gurato isang ilacho enduindu yo ya wele ni bichi. O rama rato ini bunongo. Ya rato ang girida nga gitalite na orbulima. Ang gilangan ni su ibichi satu na emo sale bulima. Sasandi, kemana bibis nga medyo na kumbao? Siya takata ko palilain, wala ko may... nga, yung gilimawa chibuli ta ema. Oh, chibuli, sandi. Iyo, amo mo do na ina. Iyo, amo ma Dr. T do na ina. Network ni NCS carried me through. Ila, ringli daw ta vingo lelea. She maintained everything for me. Ila, akede, eu singi, nung gilis me ina. Esanto pre-organized ina tu. Ila everything. Pati eu kaya ni ogela o ema, ogela ini silandi o ibuli. O che sasanga mo sa bulto rai. Sasanga chi o chuma uli sumi viti. Ando la mai bichi pa vida. O chuma gisongo na gidongo na la mai bichi sa mai ila. Ena nga meu sabe pude sa tale buli. Iya. Iyo. Tagi sa buo biri avanua, sa buo biri. Na Walubit Iyo, ilando le pangona endo do to enda ding Iyo, son ding endo do aba, songo na do rani dala ya unialo lelai. Kasi changa because after the rainy days, ni ochen raiva ando raivi na amavano. Iyo, we enda marama ka bimbi, we enda do linga koko, enda rani garabi enda pati enda. Totoka. Yeah, ngono giles chumi ina ang gidula mai ondo mara din dula mai ena nga yung singing bichi sawa ena nga yung singing bichi sawan ena nga but up to date ket to akin. What you mong gina join the media Dr. T. Ano sa ina gay chumi ina ngo mas tiritova marami ni rango marami ni Rusia ondo tuna biya. Mas tiritova lele irawata pa lele but indivimbangu classmate go in a public relations company. Iyo. O chiba uli tumantang na oro Dr. T.
Ingo muringo ratu sa leitu mena oro. O cuma me ata wangona sana numa ni okay. Leo talaga bita sa sa ginanuma okay senga. Itu na cuma gunana. Me uni ya lombalabu balebu batu itu itu matanggal balisau rama-rama me balisau sera wasi balisau do ilele na lombalabu me uni ya lombalabu te ine lewa amo sa tos sarchio batangona sa tos okay a pick up moyau sa tos sar au lao ya vinga rabi tu vira bungongu au gila mai sando bole bungongu longu yaga irbiavani mai suni eboli ya ila Dr. T nanguna sa sanda may o sa may tata mas umbasay ratulele usar na isiso girls ima may tata wat ima may ilay yo enda ila nga enda giraway labo ni berni anda bisa misa tutal tungay tuba we momo we tata pati nana may na oro pati tunggo mesan ando na tuba ni anda sendi ila giu sa sanga ba vida Dr. T o gi sa sanga ba vida mo yo bautia mobuli torda sanrin resar nga bala tandua leila ya sendi ene arua gi usa ila gi may besinda ima misa gisa tu itabi isa tu itabi ila gi sanrin do tani me enda ni enda communal living do tani me enda kulungu me darani selfish ana tata inang busende dito sa ngauna to sonda bingkarabi na oro asoli ve ake de la mayor to anana tungande mina oro soli che bondo bango ila yo enta sa va tunga sala la ngami la unya longo sando sanga ondo tune chonga no yau e chota lendo bono bela ova ila I wanted journalism but not really journalism. Ila, I will go beyond journalism. Ila, journalism is a foundation level we end, and it's a greatest career path. But the general knowledge is so diverse. No biti niyo sabi ko sa inyo sa journalist biti. Naman ni sabi ko sa ita indo you should know like a back of your hand. Ni vi ilaita ini we will say that in finance and the we will say that in our visa we know, the legal issues we know, the political landscape we know. We will say that in the health issues we know. Ochima sangi ngoni to sangi la tu dai to ya sangi tu muringo ira ani. Bale te singi be ila ale ni sende rawata chi yor sa ilanga. Wa esa va chio. Iya. Saya boleh lihat di koko sertunga, Koko tunga, me ado me singa ni o Dr. T. Sabi ani koko tunga. Yo, and as individuals, o sangi do ila tu ngona ke dinongumbula Dr. T, o sangi ila. Ang gido pa Boliviao, I have to be strong first in order to serve. Iya. Irondo itondo viva sa ivale we. Gido itondo viva sa iteina. Manda menda kuku, me kuku manda nga, kuku lavo, kuku pa puli, kuku sangirani bingkarabi. Basta yung bingkarabi tu nga, vimba talanga. Iya, ni sini juga nomu, sini juga nomu bilo, sini juga nomu noke, narara nomu wasia, semua partarin dalam bilo minto tal mengun, dia nasaranga. Wow. Enda sasanga tayo na chiyo sa gilaytoso, ilang Dr. T, sa laytoso masalayaw Paya o tebu na wal sangabul awalu, 89, medho baro sangabulu 2008. Ang givengu ina na mainstream media. Ya iloma ma arua ang gusasanga, ang gurla o na university. Malang. Viti. Iyo. May na USP. Iyo. O chimao sangilao within osa o Dr. T. And I became a solo mom. A single mom. Ya ila nambula bangonele is so different. Nangona sa tehu, you have to make ends meet. Ni ngone
sa rely on you for food, sa raito ngabi ona enakakana, sa ni ona rent, sa ni ona isulu, na akede, e pengen to singi visau, I'm very surprised. Gisa level ila, Dr. T, being a single mom is not easy. Yeah. Ni enda susungi ilang gitu lewe, ondo tu na manda, ni ilang mendong o gitu rongo ada, secho ama ena da buchi tu manda nga, walu beni wa olo, sando apa sa rongo da, ila, yuma enda do vosa ta ina tu, yuma tau de ari enda marama, singi tau bendo talo enda chonga. Ochi masangi tu ani the culture ni finger pointing. Yo bina anyo tinangu ngonange walu beni na bula ono angu ususu salengo tinangu. Yo tinangu sambo biche usaranga kata ena lewa ba sa momona. Nangono sa ini pamatai ni luvengu Dr. T ino ebiao. Oi osenga ni matai, una senga ni oti ni marama. Ne walu beni ber ni ba mau. It's not the end of the world mina. Put your head high and carry on. Yo, lo mago sa ila. There are certain things on the viso ta ina. Also mo sa viso ta ina go lifestyle, viso ta ina luto man deso amoy resingin daw to ona me discipline ta ang gu ila pambibilang ta bang ta ila ho. Iyo. O yung gay single mom Dr. T nangono sa lewa ayado ila senga ni yung balata ni enta ta abang on jing ila yo singi tu uni me enta uria chonga ila enda na alo sulibi enta na bu enta tu va emanda nga senta tande manda vandu nagi les tal manda tangin jing ya avina we have to look back in history. We have to choose what is good, what was bad. Na abinaa songo na mai na aiva univa arota ina. Wo sangiado mai ina na ngauna onroto nongu masu na banua witinangu. Na ngona sa to sa cho ina ngisa lewa haba bala politik kita lang mebiti ilai lewa banua ilai lewa au singin do betalote ina yo nugumbula mandanga as a single mother sambo dua bulan rendre. Ila la auto ango but you have bills to pay. Ci alibalima, ci awai, ci rent. Sangi ci ay sulu, sangi tu boss ay tau tu. Sangi ci ango yo enda tamata kena ay. Yo nunggu masama. Sa lotinango sangi ila senga. O ya mo na ko ini au mo na linga kokoa. Yo ila na ba sangi ndo asinga. Well, I was out on the media. Lay ada sarang lewat tutu there na media. O dada na FM 96, na Daily Post, na Fiji Times. Ito lay tebu na Fiji Sun. Ada sarang mula editor ni Pacific Islands Pacific Magazine may Hawaii. Now I know churching ni editor. Ila Dr. T, bunya longo, au sangi ila you prioritize tay ni raw na luwengo. But you have to make some hard decisions. You have to face the consequences. Ngoy pambimbi enda marama. And this is why Dr. T, oya uva nongo ngau na kede, I dedicate all my thinking and my work and my interest on women. Baleta na vi enta la usurumo. Ila esing arara being a single mom. Ila level na choices enta da aba, level na dingin enta da aba. Enta singrani basu We have to live with those decisions. What you must jangan itu uni mo sa aba chonga. You have to make a stand. Ila okay, yo nan rubo tu ngasi ua, saya ngau sangai rubo. Tu da no. Tatatina. Mas ang giado may ina na member ni Media Association, Fiji Islands Media Association na executives. Cuma ang ginandang boss ang gilamay orto mi no Cook Islands, manaya tu kuka.
Langa mo iru singi may sota. Ronga vanga hey. Ronga de ninto nganele wa inte ango ni basu china no mai sing tune abasu. Tune ngoni ku kalens tu norto mai china no mai ku kalens. Ge ino virato. O seng ni china na ile ni ku kalens. O ngonele ni ku kalens. Ngonele tu ni ku kalens. Mena ya tu ku. Saya le maramango. Ngoni na ratulele. Nina sa gingiri umay maramango. Engiri mo eto na ekura. Endo chongo mon robita lo manda. Abang go de. Ba madala sara. Iro morning tea. Ye nangona ma. Au sa ila ni sa roto angu iyo. Gi se lewa au au se besanga. Au sa ila tu si rata lindo ibu iya. Wa yau sarabat iya mo bu iya. Ebe una senga ni watu lewa kokoa. Au na vimbanga. Sa esar tu ngama. O sangi erangi pinggiri tiba tina turanga go. Gitu no eviau. Oi amola mantamai. La mantamai merida. Ebi o talite ina chio. Ebi sing talite ina lesibiti. Ti. Tinangu sayali. Senga bandoni ochi ito na banua. Na au nangital no tinango amungi mai bu ina. Why I'm doing my PhD, it was because of this journey. Ang gay buah, yung lao na ito kuka. Yung lao, yung susubati, sa ila irangko now, and irangko na may nisilandi, imam sendo to ina. Yeah, ngono masisya ka na dual citizenship. Ito si singraw yun ni china ito, dual citizen New Zealand, siya nga ni Leonipan Noy Biti, and ang balembula yun na citizenship, ito ranitara. Yung singin dobi ito taram, balete ni singraw to, oyaw, awaran itara, ambe wasalomango mo sa ito ngayon New Zealand, but yung natarangan New Zealand citizenship, aliang go Fijian citizenship. Ito sa giwait na tuma, sa manibu, manibu ni Cook Islands. Masih juga, Dr. T, nangonola ina, utangan ko ato, my bag. Singin ba tambuay au tiyaw, singin doa ngumomoy au tiyaw, sendua gunanay au tiyaw, au tiyaw nga. This is the beauty of na totoo ni orang tu tobo, orto may natuku ka Dr. T. Nangono saya ni ina, uci mo sa vava sarogi talite ina, yendo angela sa viaw. But the new job too, ibiti, and sa mata ni anda gila ina, chio one reporter, ndo a photographer, ochimangi ndo an driver. Bisa na Cook Islands, I have to drive, I have to be the photographer, I have to edit. I'll say nesenga, level lamino, editing, I'll be the editor. Everybody does everything. You're so multitasking. Lutu walili mo catch up talo yaw. But in Ibichi, so spot, you don't live, Never tunga a reporter, tunga and photographer and all that. You know, no sa tuina may ma. Sawa no sa in every ama, hey, oli ready, hey. Oy, sige na ko ang visa. Ang go visa ngo angango gitu no Ya tapi stop tinggal ciyo. Tapi gitu na banggo ama mengu employer. Mola in immigration, they na aba dongo work permit. Ila tapi gitu na mo ebiaw. Singa chuni ilang no ilo ni ponongo. Singi ma work permit. Tuvan na ere, mundo awa. Tuvan na mu awa, maybe mu kuku vitina mu lava Tuvan awa tainio genealogy. Mbula ci oro te vitinangu. Yendo ang gas ni buli sarmay ay tutaki nito oro. Nangon gila no rangungo ni Dr. T, ang giba o sara lubengung kasi melay tubing gunan nilay. Bata me vosa te ina wito vosa me na oro. Me ay tutaki. Yang gulu matuan nindo vosa orangu ngoneng gas ni oro vosa sini oro vosa ba ay tutaki. Nagano sa akin, sa ginggiri yung gunana. Sila man naman genealogy, batang gupa may tiyan, gira rawa mo yung gunana, gito na mo Apa may kami ito na chonggori?
Au tango, lao dae. Lao na immigration li da bongo, sangkila o. Sangkila na immigration tu norto. Well, ito sa wawatu ngona ta bona lao na mino mi paklala. Au ina balik ito wa matala biau, bata na bono la. Nasala. May Dindu ye? Oi, sini sagitu na senga. Oi, na wito, na wi mami bola, bati di mami tobo. Oi, to ni bonongo. Oi, leo ni bono, leo ni bono isa no i. Sa giorto da abang ko passport, maybe ila we had to that is some documentation you there. Sangi stamba to ang passport. Is a native Cook Islander according ke boleh tundo alawa. Nangona sa steli me inang passport Dr. Tini Viti, stamba to me muri ma native Cook Islander gitu no air. You are not going back to Fiji. O ine sarong baleta. Balatango, you are native Cook Islander. You are not you here. Au tineu talanga may biti. It doesn't matter. You here. Balatangi ilo na nungu bime ane gitu no Uni pa ele. Da aba mongele. Mau sangi ila tu. Ila Dr. T, nangono sala ina virtawe chinangu. O sangi le reda tu en 2 tani talia bula Impula ni ito ito ni vonua. Ito, ngono lani na reta ngano ya ulu babici. Ira reda ora ilatu ni leoni bici. Ye singin do be rando tu unang gore leoni bici. Rando tu unang gore leoni itu taki. O ngore leoni rotong se leoni do zabuci na ya busa ulame ina. Sa totokan jin. Ila Dr. Tindo mo si chau tu ngambale tanang ngona ke dembula tu ina witu nana. O senga bandu nindo wako koa. Tini ito mi itu lamai. Yo ratu talang ngambale tani bingarabi we atu me monua me viti na bingarabio. Ila ngu nana. Lenga ngami viti. Ndapo tunga ndapo buli ngami suwa. Ngono salame ino sangi merida tu. Ndi na nindo ngalu tu itu nana singdo tala no tu una ba lebu na bi ambale ta una valua. Esa ndoba nua mo vamos sia London ni anda me tu batera. Pambimbi niula o mai, au yo ya lewa, au lubeni ya lewa, au susu tani, au senga sarangani ilabo sawa nrutua angunana. Yo irevingomi ito tu Revingomi. Enanga ito susu tima. Dora da vulkin, Da vulkin o kenda na parong tsukumini po na Revingomi, Yeah. Dr. T, ngay tu nangoro to, Reva. You see that? That's the courthouse. Nangono yo ilang gali tarong irto china gumomo gitu na ini gitu na orto. Tanga. Ebe sa tao sa in court ngingiri mai. Oyo, o mo tabi sa to angora ta abang gora mo gele mo banua. O ima. Abu paling gindo bolai, gindo bibasai. Okay, ebe binatang kung gele ere retor to bibasai. Okay, ndang gele be ulan mila. Ya ene titewu. O yaw, gaila na matabile wa iningele. Yan ang una masalah ni Dr. Dimbu. Lawyer. Amulalay servito tangan. Lano sanggilir abakir. Ulit abakir may to research. To nortang gumomo. Tabang na mo research, whatever. Land. O yaw sanggay. Wala kita manggele. Way chinangu, wengu nau, wengu kuku, waandua, waarua, waatolu. Ito sa riday. Nabuno nga saya the ina records. Ito pola-pola sumumima. Sangki yan na matabilaway. Sangki la mo ira panjinjin tiner sangki tu na iyo. O ato yorto. Sangki buket tu may ve ito wabitevini. Aleta, boleh yung nga. It will cost the same amount for my ringleader for Lelea to come and register herself. One cost nga sa buket nga yorto ito wabitevini. Nanggele. Ima mi succeed tu. O chinangu senga ni succeed, but ningi ngone leo nga laibiti sa libawati. Senga ningi lesu tali atukuka. Yang bantu ni boda aba tundo angele. Nangone itu salani no sangele da aba sarama me da ba amangele keda mu singing da aba tungunana. Itu le succeed ina. Sangi bolai aba entundo mingwa da itu. The beauty of that place, Dr. P.
You don't have to muli tal cio ay enang kami orere. Oira, ni sa ilangan ni sa cio bi andra. Sa Ako asar sir. kaya ni. Oh. Dr. Tio, tu na chay tal nongo. Baleta ngonongo amalubengu lumatua salamengo sa adava tunga awal huli may USB sa may dava itukuka salamengo may dava chana masters. Wow. Yo o e va angele ona naunga atina ngo maramani atukuka. Si ona naunga maramani atukuka. Yo dava angi sabina dona chiningele ona momo dona chiningele gitu nortuma. Oh, gitu nor momo. Okay, iro bati bungon bati lugen. O lugen gungone lewa endambe tu dua chiningele na dana. Ge chotal ngortu tala bungongu. Wera lalaingo. Era bola itu ni satu imar savava sali area mendo anrengele. E vai bola tai mai na courthouse va alawa. Vai bola tai tu e stamba tai va lawyer va maten tu va e na palibilawai. E babali Dr. T e venge imbula tu ima e ven dua itu mai tumba givela ayane. Atumba ni onra va vanua en dola tunga. Dona loloma lewu ni namaramati na mundo wike mundo even though she's gone na nona loloma se sabu keda me wike mundo keda saliado goverto ngon Ibe ke ngone yo mama nga Dr. T e senga ni langama o sala ima irangay wuli ralubi ito irangay wuli ra scholarship tai irasingi singi wandindi tai se chungor tongo ni bichi sen andua anggungan nele o Dr. T ona tuni e chovale bumbaleto o nanaunga e marama ni atuku ko tinangwe iralubengwe balete ni o enge soli mandanga wanda scholarship mele buli Hawaii na orni buli nonra na ai ere kame college to keningel to inigele nonra tu college nonra tu orni buli le bungori kame wow cukup bina kana kor bulingo iyo e va au balete ni leweni bonua ya tukuka lagi reda viding gomi bat ina be maroroi ina be ba mene ila ai on tuna tunga un roa e van roa e va levo onra ai va rau ni viding gomi orto we ai bonua ma singi rawe an ira ni entalanga ni e solibi ito kuko solibi awa kuko oi to ini bonua ta saranga na mungele akena nga bi anda ite ina saranga ma sabadi lolo manjin lele ora babi ni bina katiu mengo nimbola bina kana sema tiu mai sa rong bina kantina rong tiu mengo badidi bola bina ka tinemo va sema tiu me California lele usarna bulio tio Dr. Latiko va bulu tiu mengo o vai ne talembe kanga vai ne bakala lambure iya sema tiu mengo no ni sisa go bulu tiu mengo datal ngana old girl o Philippa Rose Rosemary Gorri bola kumai do bula pinaka totok bati kay Serra Valata may merik bulo binaa bulo Serra angal chiku na ba kumbula o binakata mo semata na beka ba madal ta chiku bati kay no mo PhD o kila niyo ta chiku no mo pagdindi ke bo CBB kenda na maramay doro vital na takachiko ni sembera na doro tiki buni vital no na koka wai tiku weekend na maram weekend na kem ni naturangan ni warong tiku mai oklan ni na talita kana ba dindi ka kabuting go na maram ni na tewango andi ulamil kero ni ba madal tanga ba kala ka bikim mai na warong tiku mai na bindi ni ba dindi ka kabuting go na University of Canterbury mai ni Silandi ka o to sai tiku no ba dindi kana bukul sa buku kan saranga na maram iyo Bina Dr. T, io wangu supervisor, distinguished professor Stephen Ratuwa, turangan ni Yale Andabu. Yo ngole may
watamba indo saranga niu bina ata me rida manda na au wasa matina chio na au na numa chio mo wandi eva me guide ini au me va tule wata ina me rida va da wangu wandindi e Dr. T angu wandindi e angu research baleta on the ngele waito e customary land au wandi eva chi ona ve matangali maroroi ni ngele waito e i ve se burubura au o sabara rai o va sarsar mai au wili i ramai India mai Afrika mai na vi bonor kedema sangiada mai na wasa Pasifika ia watamba indua chongo sosogo ni kete chomango ki watamba indua angu reida chi angu wandi eva ena na angele waito e na vanua wada unrobe se na teo wate ina mai bichi wate ina ngele waito e virto angu ordi was so it's a comparative study au competing ra o bichi ro wata tuin e aunque inji ba ina aunque injingo batu se individu andui se vanua da baroto to wata ina ia ni santa fotoma sangi toya ni angu reida aon reitabi amarama nangele watango au nagi reida ira marama mene atukuka e indibe on rava itabi indibe ya vanua ravita irva itabi na tala noa indibe ya ena vangata iningele mambimbi na ena vangata i angele baito e ngo sembera mandanga lisi elevo itu ne chuviao io lisi nga sangai rawa au tene senga ngo sembera mandanga nyolisi vanuma amolanga vanui loma maurede chio nangele baito e na bunecho ina na ena watule watai na ena vevo sa itai na ena ve sol ena watule watai na ena vaenga tai watina vanua da ve loma ngwen tambi cho ino ira maramito e mai bichi watina maramito e na yatukuka so yona reda the gender issues within customary land and the innovative use na ena vaenga tai baleta we enda to mai bichi unilineal anda tongele unilineal en bambale solinga mai nandua nga laini solinga mai beitama siro somuchanga mai awatanga awaturanga mai unilineal en bambale duanga na itumutumbo solime ina yo mai na yatukuka rua it's bilineal rua vanua solime ina ngele mai ve nana wa marama watina turang solime mangele ochima au sangi me rei lo mama adava soche tui lo mama nangele na batula ni gele bate ina leo ni bonua ndavo tuna customary na dava chu lo mama au sangi rei mai bitu enda tochi ona TLTB batula wata itanitu ndo tala batula ima mena ya tukuka bandondo saranga ai bola tainga amuedana chona torrent system ai bola tai na matabila wai bambale solimai ve nana batitata solimai na angele nesa gaindu ena numa me atila angele elai vivo sai in court oi rambula toso na genealogy na nomu ila ata ina mu awa itu amu sema mbula penda tomai vichi bata uchio nandua ibola amu yadana chonga boli ambula BKB yenangu mandindi ambate utebu na sarmai nanda uni koloni me ata meni ua ni ureda me nanda uni koloni asenga tu ina boli ambula la mai na koloni ya rasagi membiu ta boli ambula me enda bola itu ima sangin dambitulo ma BKB male gaindu ai singi bolai na BKB satu ni choni sinto iningen yang ibichi yang dua mai na tukuka o sudu so singi sudu na tukuka chiobi ondo andra ni chono mundra o ilai ono mituba tuba baba nu no mituba tuba babu vale
na mu or na mo nyano oi o ilai chi o nei o rawa ni to iningel to ini banua yo mene atuko korto solia e soli be rama yo marama ni o sabi na tanto mugele gilo lima bai customary occupation right nantunto no mo yo chi on na bonoma o yo renda business ina se dava yo ren e soli be yo ren yo mo yo utanga lebi po sa ibatir tamu bubale duada na tua family meeting may na ena the narrative tu ena do was state tu may bichi e dava matangali so bonua tanga ba to so bonua na title nga to ena tu na bonua to tu wata ina so anda tu yan bole or to mi tong or to mi Samoa or to mi Solomoni very interesting sa ron to ini bonua ma ile lewa a enda rani bulida mai yo na a indu angu research bateu na reiva na ena bangata i angelengo e uda tu e vida pasente ni ontan ke le bangata i na dave batata o te na tu Dr. Tio e wando angu oro ina politiki mai otago o ya ungendo wandi e wana politiki e mama li sacha na hierarchy sambula politiki sambula village yana nongu wanjinjengo o utamai na wandi dia di politiki lo mani vono chi ina non dengel batu e chi ma hierarchy yo na ena kompeta i na ena bangta inangele wira na marama era bangta ina bada bon rangele mai bichi wira marama era bangta ina bada bon rangele mene atukuka mai bichi era marama era boleto na boli ambul era bangta ina bada bon rangele mbera ni lisi mbera mandanga ni lisi e vida taro yo besa uma dua angele impact se abono da elai tara ina a onambula wa nua indua onambula wa ai lavo indua economic social cultural impact in the innovative use na ena bangatai e rabola chi o ira mai o ira na weste le wabuli rabola irandoni vu va mai wa palangi and the to vu vai to e amungo nangi ve wasa wina valele ambale to to amu bulangi do e Dr. T amu sangi berroyau auru talite ino na mavala yo mbale to na irana bola to from the west indo mai rutuna tu ni bang tenga bali mangele irutuna bang te ina wa olo bang te ina vale bang te ina kakana tete bang te ina wa olo bang te ina bisnisi yang wila da vici ni bangta inonda da and ambula baito our culture our social ties the emotional ties in do mai alicio en bol male ngaindo esudo nando oro durang se marama the emotions ke vela onangele sambulu tu yangu ko wito ku kumbulu tu mina oro wito ngongo yanagi avangona and the sangasi salivisi vima the emotional tie e koko sara au bambo tao nangi banji e talwa malua ve rasambi bonua e rasiran lama imbalete da e rasira choni pitalim bini raluber e nasira nga balete ni rasingi ilaichio isingi wilichio ochima nandon na koko ni watule wa ramarama e ode watule watinon rengele e avive samba ive vi enda to chonangele chortuna to iningele gichilo mama TLTB yo mai natuku ka chonangele chorto na to inigele sindo ituloma to inigela ngai lawa oyo ve okay biso te mandanga okay sali pa lautin balete vesenga to inigela ngai ve la aba renda aba. This is the comparative study amungo Dr. T esenga ni erau ya balete ni ortu wili ya mai na yatuku ka ne to ini bonua Raravio muda aba yo itu village vale in university or tu na ni cultural cross cultural senga ni ortu solieto raravio muda aba na vandi diengo yo bia we rarata la baleta me viti na ena define ta imendua itu ni opole to na boli ambula ya angwe bola maybe soli maybe and the singing do da aba tu randanga sama boli ambula ila
Endando yung gosa volay to ina. So yung buturo tu. O sangi banget te ina amango ama privilege ama banua soli ata punya privilege babiti. Na bonongo o sangi banget te ina mo tawa ina bantindi engo. Na numi sema, Iya, sema baka banua. Sema. Iya. Malata orto na university orto dongo nang balabu itu bile cicio, orto bile tite neuci baleta nunggu bantindi. Itu na o emunio singini ila. O ya wentu ala nga beira may nawasa Pasifika, ruota wano imam ito ini punuto ina. Imam o ya singi bicultural, o ya one culture. Nango culture is made up o bichi batiku kalens. And do to ena mixi lo mau sa singla da pada ningu culture, but that is me. Singiran itu new cross culture. Wow. Yeah. That experience. Amo yoir na marama Dr. T amo tu ni chungona ni may na oro ni ola in eno be oro ken bate wala itu may na oro. Dia nasara. So amba ibato abatir tango ni may na oro. Nangon itu tu may na oro Dr. T ni ola ona be oro ken ni rama very organized ora song pa marama. Bitale sa katon resende. E ci onra tu liu, ci onra to bunibola, ci onra to va na vi madawa, vi bula va ambose, Vitalia dava se dava. Erna sosongo, they had a formal, they were already organized. Organized to rama-ramango. Yon yola na tu kuka tau bata sartunga. Yung giberida nga ge uda. Na organize ngo hado sa ribe. Na impact ina rambula. Ngo among gibe obesema to Dr. T but ina the tubu langi royal. Ila yo warong gi Dr. T sa ila ya longwe ela osaranga baleto embolo te ina saranga. Nirdo tu no business level, we end up to you just have to know the basics, ABC. Lu rotolo. Na marama we angungo sa ila tu. Ilo eba endua maro bu elanga me gaitin me bolao ila na ake bato mbula te ina nambula pa itu gera wata wata pa business. Amo na kaucha saranga ma amo nambula ma evento me bolao viva buli di saranga viva buli di be enda. Enda ki sa songo enda ki tuwarin tu mento amo bula-bula be may pamatala ena. Be was a weekend di na saranga. Enda sangi do be pa sa matal tu balatan ninda senga. O dua saranga be raw ning gas ni buli te ina. Go siyang saranga ni bosa to the pamama tu na saranga go Dr. T warung di ito wanjiba estembernida ang proposal. Nanongu watutu te nangu wanjiji wase ilama ramango wabola iroda te na bata mengu oroy ni buu. Awana lesson. Because na quality tu ina sangi bonga me transform te elanga men due bibu elanga wa marama ko bibu me bibu bolidi na una bola na una awa vo me le bosa o enda gitu soli honorary degrees tio Dela tolo sanga bulan dola ndo madawa te hu ina tolo sanga bulan dola te hu ina businessi Dela I tell you Dela na marama taungo senga ni dondo me watching ani na vital no Dr. T. Na saranga no sulit ko talamay. Sorry kamida. Kamida. She has a big calling. It's your talent over no rani. You was say ina. Yo wanda nga Dr. T. Ngo enda dongula da bicho enda tiyo na university. Gitu lebi enda tiyo na university enda sang gitu na mga university nga sa one big thing. Au talent ni Dr. T. Ni au tasum sarangamay. Au jeso sarangamay. Mita abatundo. Wata-watang go ni vital no. So gitu university sa palangan enda sing vital nora. Yun ni enda sangabu, ni enda bangarabu, unda lesu talindala ni abu. O ya una lesu dala ni abu, bale to yung sang mandin na solitar. Solitar o chugarto. Yes. Orto na solia mai. No ko di mai di na saranga. Yes, orto na solia mai na nungu oroy. Ayaw pambaw tatungama. Ang oroy na solia via orto nga maramam ena tungaram. Di nasaranga no maramam tu ko na mengore no walita ka talingan no badindike sarto taranyo mayo kalan do tu ko na na lista limiti
Amanikachu kona university na chuk mimi pala ni university tal chuk mena kora. Dio. Tale ni dare na buku that wisdom era sole Yes. mena nantangasi. Ang tale ta bikin daru lemila ni daru sa daru susu mai biti daru ke bimbi mai baka biau ni daru bimbi mai daru ke release daru ke release. Au kila ngombe kan dombe kan ka and daru ni bongi timbekin na itu ke warong chuk meni kuah. Maybe it's good for us to live. But moronio release mai moronio reda na kaulang au bangkara chukne bisi burubura. You sitting on the gold mine back home. Doma doma pamatali Camille. Iyo, ila Dr. T, do levo bi enta nangono litu meni na oro. Oye wala nango nitu lava matanggali itu sasanga. Dr. T, okay so tapa isu isu. Hai, ela meni singalava. O ne wete o sa andin de mai. Ye chibi. O chumi na oro. Matingan eta ro yau. Uda. Eva pasava oro. Eva me enda litu mina oro. Yo ila, baleto enda ngapati enda wataratu me enda reidi yi enda tu sombunga. Enda tu donu, me enda tu reidi chio. People like me, oye ulesi talina oro, morto selemi bia wangu oroi. Oye ulesi talina oro, mo le ila watale manda, a ila atu ina. Me enda gitu una chio, ni gursa ngone da, otina oro. Senga. Ngone bina se ngone va ona oro singi wanua ni ngone bina ngone va ona oro onda to wanua marengechi onda to koula ma wanua tu ina onda tu ndelene ma wanua maro rutine ya onda tu ngele onda tu bia ila obe tu na ila irama-rama enda marama ni enda vito saya itu enda ila tu nga enda wanua enda bola enda tume ina dali sudu me ina dali ome ina da chiu ina na ila akede mai wanua amugo betu una ondo tu vandrete ina virtu bungongu ye vambimbi virtu bungongu elewa Dr. T ondo tu na virtu whatever you do the awendona amorawa sende ina merawa tu ina mumbula ila enda menda uni reida sobu avava ito tu batanga oba oroi PhD se ondo ni sasama ibalisi i wa olo se o ngasni vuli se dava tau bata sartunga. Amen. Balato eva PhD chio na singiran ila sasamai. Ema malingi felo sasamai. Bo, pono ririva kita bunanda tu ina. Everybody has a value. Menda uni anda value tini enda chio enda gitu ready enda sobu chio. Anda sa university. Senga, university is not for everything. Mino. Ang bakasam taksara yan din na mo leli bertaranyo mas sa bu sureti los tadinikin. O nandoro marama weka may Iyo. May lomebik. Ang sagay to kuno buwan ni bimor ke do tunjuk buwan do lokay suba. Ang do lako tumina kro vital no to market. Iya, karo bimor ke do pasikina na ke siya ni bule solo tomata se o libulia na me na mango si do na kabul takatu. Endo man nga lakaw do lendur to na kro vital no to. Ya nangono malam ke siya to ni kila chiko pa na buno chukin. Gay vida na siya sawa chiko sagay to kuno mo ko biyaw. Hey. O kemni buno ay. O sabi tariyaw na niyo siya kapatid di pa matatari pa kung kau surit si kuwenga daraka na kira taray ko umango bi ko maramanita na nomitala no is just as important as anyone who's in a university se professor se dava nomitala no me na market may suba and dola ka kimem na bulid Dono sarang dono bina Dr. T ila na ama me walangan me enda vivo sa itinan da value te ina na nonda ito pa mandanga pa na nonda ila enda to menda to ila to level ila volleyball te mandanga sondo un rendre me rada senga maleta nga ni reda baleto enda to nga gido wale leotal enda to changa reda ama ona dada to nga ama tata rate nga mas ito volleyball te icho na market so what baleta nga no enda nga wati enda hu either tua matanivangi me mai ila me biso te na keto rini no enda to Dr. T o sa university o sa rawata mo oroy ni buu ayaw sa sanga tay na chio tira talet Dr. T round to irang ngone iramarama turanga ila just baleta nga ni o senga ni
ni ba ochema high school singi tu uni o sengen ni raw ni biba hulivi na nomu ila a o bosa sarango ba bimbi wa marama tongo we angu na ila a tungore au ere me bua sengen di bua o bina ata me mo wasea me rani toso ino enda baleto enda unchi na marama to baleto enda singi enda do binatanga $5 na mamete po business. Yo enda tarai China dollar tul sebulan dollar. Gori ila angori, you'll never learn it from anywhere. Nobody will teach us. Endung ni sampula ta ina. Los selini wanga baraki ka warong chukumai na marama we amu mai na tewa sa chukayani. Menga Indonesia ngomo siya matalmay memendo talanga no robital no. Endon bi amila monokochkim robotamay, that will be amazing. Baleta ni don din na bi talano sa bitarin din bi onisini kuai. Ni siya mo koya. Oyo be ba rorongo. Oyo be ba rorongo Dr. T. Baleta. Ila yo na very thing I'm looking for na sasangata ina nonda bula ila nyo enda lebona ai tutela ni abu lebona ai to be enda sigitu ni mo salang university sa mo le bulisar babina to become somebody ila bato sarto nga bi enda amo mau ngi sa talite na sabe su asaranga long baleta enda kede we could relate singing do ai singing in do lenga enda do lenga kede na wengo na so na lenga $30 made a huge difference to her. Evenge bu ido eme wasena na ila a baleta ila na Dr. T, it's the culture na not the paro ni bula na besinga amu mo ena biso ena tu unam overongo da biso ada ko nam bula da soche wa iyo te ina da ba senga te ina sendina saranga ila to dok sa vivo nge tinjina ya na nomu bandindike ena sa botar chuko bidam pa kana yambaki na nomu bandindike no kumarama sa kemem sabanu ni tunina kemem na wilika na madala ni nomuni bandindike lele besar pa kumbulu cingko amel terkini dombulu bina ke New York bina ke lele bina sema tikumai sa sili lo malangi turang leta lele besar pa kumbulu tikumai do manda no ba madala ni tikine yake no biba ko unketi beira na marama bina kata merna da kabi do na bandindike memori do na kene bartek ngolo lo selini wanga baraka to ngana fomu ba ya na biba ungeti o da kamingo o rani na rongoda lo selini mena tomana na beka kami biba ka Bolivia na tambana ndo manda na mobosa na ulutanga ya na buku no bandindike ke na non ba ko ungeti na marama ena sasanga da bangar ba tebichuki iya pinavali bu Dr. T hindi na saranga tau do ni nonggu ndo ba na no pati nonggu da nonggu bola Dr. T ndo ba tamba indo tunga be rama marami to balete ni ndo ila andre ni enam bula tu nonda tu ito baba nu nonda tu ibarau ila endo tu so nu endo be toso inang ge singirawa ya na usu tu talanga oira we ando tortangane torto turanga oira era na ki balete na singra visau ebe singwa te ino ira so ebe enda vivo sai te ina asando tu na ngabira marama ondo eva emnu chana marama mendando nundo yalon day no unindo tu no bandua that you are not somebody ila kina ni tu palangi tanga tu enan renre tu ibanua tu taltunga enan renre yo vato sartunga bi enda eu sa reiva ena onda reni anta wini enda vambin bio enda marama ni enda reni watu le wate ina wabina watu le wate ina mangosa bale tengei lao chio wate ina societal norms na bi oi orto awni le ngor un orto tosir orto ngor yo ilo mama echo ina ndo marama esa sanga tali changa na ila ai chuwa na ai reni wasia reni toso ina. You know, my research, Dr. T, vi mama saranga ni leo ni wano enda tomaram. Gay levo sayali paleta ni daw tu na ango. Orto salah sa tayo ngor sa hotel oitini. Yo mai sayali inen vi mama ni matay walu wona indua pubo oninda matangkali sendo wanua ni santo yali ramarama. Yo, au betu na bi enda tomarama ni yabi ni ua
Nundau me enda tu day, da tu wakoko, tu linga koko, na be ila ala lainga chubi munu, no uniwa lele te ina. Baleta ni o na sasanga te ina. Eu sing rongo te sarva cha mona tal na mara matau. Ya, na tulu sanga bulan dola ma, lai bua ina, au gi rongo te changa ni sa vida na stol di market. Yo enda to na chu indela ni avu, da tu ua wandu ni tu una, au sa hoda. Ua mandua, baleta sa nga evento to significa te ina babinacho da to ngauna da to ya ua, baleta ila ai tu bi enda to marama si rawandu ni alitani. Na ila aba wanua enda botalutunga e anda be ratambana ni marama batira tambana ni turanga. E so ila ai singiwase. Indigenous knowledge is gender based. E bombale na ila aba itu se va wanua, se da ena da buti. Eso e anda ngavir taturang, eso anda ngavir maram. Yo bento to maram, da tu vingoma, da tu terra, tu maroroya, to monata ina, vavina. Ni enda to rauni viso te ine lewa da tu rani to soya. Ila we can move mountains. We can ila nona maramungo e usa antiva me o se sangatin o se va sama chinunga nungu research e waronga tango Dr. T. Au sale eri esa ranga me irota tu manda me bu iau iro polamanda baleta da uani menda uani bevi enda o bando ni ndonga na tu nem bevi wan bimbi enda tina linga enda vitumberi linga indo tu mai da o bando ni tu una ni enda sa that's the end of the game o bando Vitalia vosa se da vetau kokochio baleta na yato nganga una enda nangi ila ina nangona sa vua ina. Ni sana vua. So, vi enda to marama, vi emno talanga turanga, no basa chiao. Vi emno talanga turanga. Santo ereitunga munubito oni. Monindo ere amunundo widingomi, amunundo ve rongrongodi. Wambi bibi ima me marama. Do lewangona do mami do tonga na ani bali uro ena masi a in eyo. Do sangona imamina ereto sangona biso manda ni sileto manda bi imami so ngauna mi imami ranindo so liba asa mase munurongo basa imamina no may ranito so ina nanu mara ranito so ina da tostoso dotala awit na Dr. T mo tinel nga inang gumosa din university is not everything right ubando ni tuuna ya uge university nga masanto asenga Kalasiono fomuono se davanga. Toto wata ke de sartunga. Toto wata ke sartunga. Me uanga ni amudotun tu wapalangi be a liability. Be an asset. Mo bua, mo bure ni kokoa. Ganga, whichever way, na puno da bang away tabiina. Mo bua ni ganga. E was a liability en bale, yo sa babuna tunga en luteso muse en rechi lesu awanda sasanga. Ni enda do tu, do bina me enda do lesuba. So abina ayado so agayado, nagireda, tangi wuli me ina, da toso. Da toso, da anda umuni bata, da vivo sa ite ina walewa. Na university au satu naman nga senga ni anybody you can sa ilatong gore and doa baleta na no mo yo ila ranyo yo vewasia dono ila to pamarama we angungo me lo may witi vewasia o yo rani moiva yo research te ina mendua ina no muy bola baleta enda mandanga bati end imami mandangango nagile talichio ina oro mandando babuliviao au binate mendangu oroinibu. That's a reality. That's what I'm doing. Yeah. Very humbling, very, very humbling. Yeah. Ya nangonongo satu nango na itamba may banu na kami ko sa na itamba. May tinian na bitalo ni uwa, mawakambula man siya, baka binibinakay na linga ni susu. May nanomo ni bono may natewa ng gumarama. Ya wir na barong chikumay na maramang go andi ulamila go siya ngani kanimatay kinututi ni no na suriti mai. On tu ka raw may on suriti ko talmay na may tomanita na ni rubitala no balat saruy kami dan dina. Levon dina na kanda bulida bikem ni keda na buloti may sawani bikem ni na buloti may na AG may dele na masi may na Rotorua Girls High
ke kimnika na sema bakanra ena bono bakaturango na teo na bono da butu mikina andi ulamila bakalalambure saru totokan dina na we will say enda merongo ni kuenta kay wasa sarangana nonta wasa katale andi ulamila ena no mungato sartunga bakana teo lele bora baka bini binaka chumengo ena rongo binaka di nomu wasa binaka bakale bono kumarama na nomu dimbitaka na nomu banua kena ngonongo ketiko so na nomu baka bini binaka na linga ni bisusu na nomu tumbu take mai sakena ngonongo andi ulamila Pinavale bu Dr. T. Au vai pinata ina vanua sa tambua na vei susu levu na venga ravi levu vaedori na ngaunau senge tandu me ina me davo mai singa ni ua singindo ai pa mele ina saya liane ira linga ni vei eve ie tungo Dr. T rechobulingango oira vive ani oira tua angu oira nganengu oira tamangu oira chinangu oira awanga ting na tu angau na oirengi boli ina mi bonua ngono lesiani ina bonua esenga bantu ni mo ndongau na me mbutu una ni va osobotambua au babili teni mundo turanga buni balu turanga saubo wi mundo turanga turanga tui ama turanga tui busesivo ranjini ama rato mai tui nautubuso tinda wato tina olau mai pun sei ama sa wero chongangu pa Pilipina bina malevo watalangan nangu matanggali Dr. T au singi rawandu ni rani lesu na vitalongo mausianga ni pa Pilipina te ina matanggali dinen saya le na roangasi ortoangasi au pa Pilipina ni chioboli o ira chinangu o ira sebata tungai banua na vei maroroi na vei rengi na vei vai sulutai vei va mene matai ni go me o me berto mai ama matai ni levangu angu ngona ni apa panua nunggu va mene tai panua ni marama bulangi marama tinango sengo itu sengo bantu ni bo ila ni itu malumu ina baleta nira chinangu ira to angu mai bu seratu berton jipo ave ani ama berto renjini ama era berton jiwa o non jimbera saya ali era vai sulu teni itu na ene sulu era da aba witu yau rama mene itu ina au ba Pilipina tene chiu au vina atamu mona ereto ena vivo sochi ni sana vivo saitonga na wali boliva ni vivo soti ni sana ereto ngaya ni meu solitonga lala mona ngante ane ndo to libitalan no bet imdo chinangu bet imdo tamangu imdo nganengu balata ni erechio mo tabara inangu orinibu senga dimbalata ni rautu nami senga baleta mani o yavi ona singi mo tira baleta ni senga dengan ila o sing ila so ni paro o sing ila da mo bola o emnundonga emnun fu iyo ina o iyo bina atamo o wande te ina ni nano muni ila mulu benga ravi ila ye marroi buni tongu be to babite vini ila bina emdo ni tostoso pahuli senga ni ona nga indua au betu ule ni ua angu tostos ni buli mane urawa tangu oroingo baleta sarangani emdo solia via o sobotambua ila amo bauti ina angu buli o be babri bina tini rutonga nengu orau ratro ita momo pachi nganengu amu okimo ada itu ratu chomena tu kuka rate vingu o leleaba tiba ine
wali binata ina abiwe ani binaa watira bungongu jina satu biawa itu misano itekche ni nando asinga and then lay so totally ani nando tundala niabu wali binata ini cho avanua wali binata ini cho itu vale wali binata ini cho alumbula na loloma na enambula soliwale me ngarabicho ina itabi Pabinata ini talanga Dr. T bina walevu ngauna ni ngona binango mo siletunda ngauna meu ranimbu mo iba itabi au senga ni ila embondo ayanga ni ngubitala noa yo ve yau mandanga pabinata ina ni rani waseto eso sember ni wase very sensitive issues elewa ambaleton tangele mbula ni single mothers mbula ni to imay suwa na matining una. Yan da pa binibinatin ni Chombalete. Now chingo na yavayani ni ratala tabangon ni ringila may pabinibinatin chalingan ni Besusu. Pinapaliwa Bingarabi, pinapaliwa Ambula, pinapaliwa Dr. T, pati emunu do osara marong chomay na bini uwa. Onita ina ni mo raw tu ni do ay endo lida na vitalongo evo ay senga posota ilay. Nanggito talaga nga uno sa nangira di matata ina ginto talaga na matoto binaa. Kerto bambul sarci may Angelina Vessi. Dombula binaka. Bula tete, bula isa, bula binambula magi, bula mdangone, pinapalebu angona binaan ni Ani. Oraw ang guratu. Oraw hindi siya may serne. Mabati inando siya inang oro. Oratu may tambarua. Pambul siya ni Bimro ratu, bati nanjima, ina Vernica. Pinapalebu, alingan ni Besusu, pinapalebu, alingan ni Bibahulivi, pinapalebu, andaw pananum imamitu maya alalay walisaw pinapalebu. Iyo, sa singiran ni Yado Dobanua Dr. T, Virangawan Taparong Chomay, thank you so much. And Mulibata Maisawali, thank you for being part of the equalizing society. Pinabalibu Sara, Viomna Warong Chomay, Nitai, Nindanange, Soktandangon, Alongatachio, Boni, Baingo. Sa totoo, mundo. Kimamingande binaksarangay na teo na sino bilang ni kuwa binakapakalibu na si Visi Mati na puno na teo wakatalanga kina na yatukuka yan no ay tutaki vir keda na itu kira sa machungumay kukailan sinimbulan ni bula binaka baka binaka talaga ni siya mati ko ito na marama siya mati ko bakan rai kukiarani wakatalanga kina na puno baturanga na teo binakapakalibu na kumarama na musila na mga na may talo na biki mamilikwa kani matalaw lele busara ersara baka madame baka bider sera sar takamingo na lewu ni non romamaraw kartali takapakaliw sa baka ni binakatiyan bikim ni anti ulamila kerto nangon ni na tosi binaka na Bingarabi my Christchurch lolong bimbi sartiani berto bunuai professor Sitweni Ratuba kerto na team na University of Canterbury au nanuita katunan total nangon na memura no kay visual tuyani men gamit to mental tunan orbital na no bukun no padindike kem saba ko mati kayani mo ta ko man na baliw Dr. T sabi naka baliw manta sa naka ikam ni na siya matukumay totoo ba ko tinapitalam no sige mi bakatabari nga go batike andi ulamila kuray mari bakalalambure lewu na kaido bulida na buku ni nona bagandindike siya wala nga ni nona bagandindike wala nga go siya matali chuko na buno susumikina totoo ba ko tinakena bakaliswital na bakabinibinaka ena buno susumikina kena bimbi kena nito ke mibiti mendando rokobir kena nga tamata tamsakan ke bakaran do takati sar do bulbul tek mbeka na makete sar bul tek pasial mbeka melambasa se mi sabu se menatubi sar buno ta bangarati ko kina mitik nga bikenda na yalo ni baka roko kena nanda rokoba na non rambula na marama kertelanga na turanga kasaba ka mati chikan ko Hawaii pinaka bakalim sar wati nga go bitana miniti sana siya mitik mikina wini wai baulang
reti e na vitalona ni vosa e na vivo no ke mai na kaun robe wili tal tsunga ke na vosa mena tewa o klani na ke vakarong tal nga mandi ulamila we ke mni na vakarong ti kumai tokolati buli na bamba kau ke na van keke e na tostal na ta vitala no me paleti na un robe e na kai vila ni kua ni moade ni mo taman naka